Možda bi me trebalo ponekad i pitati, a ne samo čitati, barem za glupavo zdravlje, za razlog ponekog veselja, za loše napisano poglavlje, za dodir izgubljenih želja, za dosadne dnevne brige, naučene rutine, zaboravljene knjige, pristigle mučnine. Možda bi mi netko trebao prići, položiti ruku na rame, šuteći boli zaobići, zastati u navali galame, zalijevati život u korijenju, uzdizati ljubav u bescijenju. Možda bi me ponekad trebalo i razumjeti, početke približiti kraju, najljepše u zanosu htjeti, ožiljke pregaziti da se tragovi pamte, ali ne i prepoznaju.